Pota pong atintamong seli, saken, appliances, gadgets, o kaya tools. Metong karing recommending manufacturer, yapin po yung basan niya ing user's manual. O ba't kailangan naman mong basan ing user's manual? Mapilan pong kasangkanan. Mumuna, operating conditions. Ing manual kasi, sabyana no makanano yung gamitan, at paganan ing meto nga produkto, ring hanggang features, halimbawa ning kaya kang cellphone o ring kaya kang appliances, keni mula abalo. Kakadwa po, troubleshooting. Iya gaganang masalesing produkto, ating mali. Iya bisang mandar, iya didimla, halimbawa ing aircon, maralas, man talaga sira. Nune atin mong mali king setting, ing manual, mami yung instructions, nung makanano yung troubleshoot ing problema. Kakatlo, safety. Marakala po rin maaksidente, uling mali ing pamaggamit da, karing tools, lakwas na karing ausandang power tools, kalupa na mo ning circular saw o router, ing user's manual, mami yung babala, nung nano ing dapat iwasan, at nung makanano ing gustong pamaggamit, karening tools. Kim pumakweda salita, ing user's manual, importantiya, uling i-explain ne keka, ing produkto, ing agyo ng gawan, at nung makanano yung ustong gamitan. Makanyan ko lamo naman pong akakit, ding pamamasa king aldong iti, may nga rila pong user's manual, amami explanation, ampo pang instruction, king kakatampong mumunang pamasangeni, ay ba't king libro ning Exodo, dimdam tala po, ring apulong kautusan, reni pong 10 commandments, ila ring peka manual tamo, nung makanano tayong tapat atok yan, ing apong Ginoo. King kaya katamo naman pong ibanghelyo ngeni, dimdam tayo ing explanasyon, ning talimhaga, ning menyal bagbini, apat lapu kano, ring pidugpan ning bini, ing gabon adalandalanan, ing mabatong gabon, ing gabon na madikot, ampo pang masuksok, ampo pa ing matabang gabon. Deti po kano, si simbulula, karing taong makiramdam king amano, tungkol king kayaryana ning banwa. Ing gabon na dalandalanan, ilaring taong may karamdam, dapot, alalang pakyalam, eresikaso, ing amano, masyado lang busy, alalang oras, alalang panahon, kayapin po ing bini, ni naman ikwang tinobo. Ing gabo na mabato, ilaring may karamdam, dapot, agad noman kanong susuko king oras ning kasakitan. O reni, ring asabi tamong ating mababo, akasal pantayanan. Tinubo naman mo ing bini, dapot, uling mababo mo ing amot, agad yaring mete. Ing gabo na madikot at masuksok, ilaring taong may karamdam at may kaintindi, dapot, may saul kintukso ning yato. Tinubuya ka ning bini, meragul neman, anting tanaman, dapot, may kapamunga, uling may siloya, king tukso, ning pibantyan, at ing katatawlyan, ing kakapat, yapin, ing gabo na mataba, ilaring taong may karamdam, may kaintindi, at tinupad, king amano, keni, kabud tinubo, at meragul, ing tanaman, nune, mika, bungaya. Apat lang klaseng gabon, dapot metong yamo ing meka pagpabunga, aliwa ing dalandalanan, aliwa rin ing mabato, aliwa rin ing madikot, nunemo ing matabang gabon. At oy ni po, ing panagkat na, ning kakatamong misa, ngening aldong ite, ing magintamong matabang gabon. Yap, oy ni po ing mayap tang balitang ngene, pwede tangan maging matabang gabon, pwede tangan makapagpabunga, karing bini ayasik na ning Ginoo, karing kakatamong puso, so kutang makanano. Ating ko pong apigo namang adwang paralan. Mumuna, panalangin. Din pong ortelano, makanano domong pataban, din karelang marangle. Emo po, mibibili lang fertilizer, malyaring taklang damulag, are dunot o kaya abono. Ing panalangin, ya ing fertilizer ning kaladwa, ing magpataba, karing kakatamong puso, maging tamong fertil king grasya, at tula ning apong Ginoo,
magin tamong fertil king lugod, ampo pangkayapan, patse mga dita mo, dapot ing panalangin, iya mo kabud fertilizer, ing panalangin, yari ning manabi, king ayup, amapanuktok, ing magdayo, king batong masyas, at ing mamutput, adikot, amasukal, king aliwang salita, ing panalangin, ing proteksyon tamo, king tukso, ing magpalambot, karing masyas tamong puso, at ing maglinis, king masukal tamong pilubluban. Kaya nung pansinan niyo po, bisa kang mamatawad, ali imposible yan, nung biyasa kang manalangin, bisa kang maging malunusan, karing mangailangan, yung posibleng gawan yan, nung biyasa kang manalangin, mananabo ka lagi king tukso, maalabanan mo yung tukso, magwagi ka, nung lagi kang manalangin. Na po'y sabyaning Ginoo, mga di kayong alampatanat, ban kanita, ko manabo, king tukso. Kaluguran kong kapatad, ing magpalalam, king pangamot tamo, king apong Ginoo, yapin ing panalangin, mamunga ka, nung mga di ka, king kekambye. Kakadwa po, kapamintuan, deng user's manual, ang diyang pang binasa mo nala, nung emo naman tukyan, nung emo naman gawan, alalaring kwenta. Makanyan mo naman po, pangaras ka rin kautusan ni nga pong Ginoo. Halimbawa rin kaya katamong 10 Commandments, ang diyang balo mula, nung emo naman tutuparan, nung emo naman gagawan, larin mi kabunga, king kekambye, meto nga tanda na matabakang gabon, yapin ing maminto ka, karing kautusan ning Diyos. Ingaman ning Diyos, iya mo dapat daramdaman, nung kailangan niyang gagawan, at babiyayan, king kakatamong biye. So makanano mong abalo na maminto ka, patse lulugod ka, ampo pang gagawa kang kayapan. Kaluguran kong kapatad, oy ni po, ing panagkat ngayon kakatamo, magita sanang matabang gabon, anong no, mamunga ingamano ning Diyos, magita sanang mapangadi, ampo pamapaminto, ban kanita, pupulan taya, ing bunga, ning biye alanangka.